ألف بيا كردي يا عربي مجانا ما أوغا از هر روجه هول بدم دسيتي بانجور ببيجم حتى كو ونفير ببن ومبكارن بهساني نفيسن كردي يم بألفابيا عربي هاتن نفيسين جي بخينن وصادي سورانيا وشي شتر ببه وگو اون دبینن الفابet ها کردی عربی 34 تیپان پکته دنگ دیرن و آن وکالن و هفت هبن نویس جالی راست بل باری و نیج بیر کرن حرفا پیشی همزه ام جرد بیجن یگو بعربی زن خوشک فهم دکن همزه علی نبی راند کارن بعربی جر بیجن د همزه بخوا نه دنگه که لی بری وکالن بری دنگ دیران تنویسین وگو هم دبینا کان دبینن آف سورانی آو اون دبینن چاواتی نویسین اتو اوتی استو تو کرمانجی گاوان بین سر تیپا بدوده آیه ام بحرسی شواید نویسن جبر گو تیپن عربی ده سه جهان ده نویسین دستپیک ناف آنگو دستپیکا پیوید جدایی ناوا پیوید جدایی داویا پیوید جدایی و گونده بینن بسه شوایا هاتی نویسین ویا تیپا آیه جبر گو دنگ دیر الپیجیا پیوید تنه لدو همزه نویسین آنگو وک شوایا دویم تنویسین میناک جه آمیز آمیز چیه؟ همبز همز bu kurmancı. Dinavê de bi tîpa pêşîv tê nivîsîn, a pêşiya xwe ve. Di dawiyê de wek dîsa a navî ne bi tîpa pêşiya xwe tê girêdan ji xwe. Ji ber tîpa dawiyê a dawî ve nayê girêdan. Em çend mînaka bidin? Wek mînak di destpêkê de aso, asoyî bi kurmancî jî ji xwe. Di navê de bal, bal bi kurmancî bas, li paşiyê jî gala. Gala, belg, pel, pelendara. Tîpa bidû bêye. Dîsa wek me gotiye bi sê şêweya. Şêweya pêşî gava ekstra bêj be tîpa bêye binivîse di bu şêweyê dinivîse. Wekî din ev hersî şêwe destpêkê û navê û dawiyê de ne. Di destpêkê de bê hûn dibînin, di navê de jî hûn dibînin bi pêşiya xwe paşiya xwe tê girêdan an got tîpa pêşî û paşîv tê girêdan. Di dawiya peyvê de bi pê ji xwe ji ber paşiyayê te ne bi pêşiya xwe tê girêdan hûn dibînin bê bi şêweyê tê girêdan. Mîna balinde. Balinde. Bi kurmancî jî balindeyê yan jî tayre. Di navê de rûbar. Rûbar. Bi kurmancî rûbar, robar, çem. Di dawiyê de ab. Bi kurmancî tabak. Her wiha navên din jî jê re hene ji xwe êko عربي دزانن گو آب د عربي جی هی ناوی مها هشتان